setiaman umat-Mu. Ajari aku, oh Tuhan, karena peraten-Mu. Petang kaskai si arus kulakukan. Ajari aku, oh Tuhan, berjalan arah kebenaran-Mu. Sebab Kamkap di mataku, Kamkap si engkelini aku, manbandu aku lalap ernalang. Tuhan cidakan kang atendu si setiaman umat-Mu. Ingatlah, oh Tuhan, perkeleng atendu ras keleng atendu si tetap. Sinai-nai nari cidangan-Mu. Alami dosa ras kesalahanku, tupung aku muda dengar. Ingat min aku suwe ras kini ulindu, ras keleng atendu si tetap. Tuhan cidakan kang atendu si setiaman umat-Mu. Sabab Tuhan bujur dengan mahuli, kalak berdosa ia jarina, gelahar dalan arah patutna. Ia jarina kalak mata ruk-rukur, maka ikut kena peratenna. Tuhan cidakan kang atendu si setiaman umat-Mu. Alleluia nomor 262. Alleluia, 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 alleluia. Ibegikan biri-biringku ngesorangku nina Tuhan, ku tandai ngebiri-biringku janah ikut kena aku. Alleluia, 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 alleluia. Bujur rasa ngejuah-juah man bantah krina. Tuhan kapraskam jana rastendindu ogen ibas Injil sebadia nari ikutkan Matius
kemuliaan manbandu Tuhan. Tapi kuga pengakapdu karena si enda litma sekala perbapan anakna 2 kala dilaki. Ni naman anakna sintua. Oh anakku, toh redahin kamu sekali enda di kebun anggur. Rejabab anakna banci bapak, tapi lai dalan kena. Jenari kata kena man anakna si muda, si kata kena man anakna sintuan dai. Ngalaui anakna si muda aku lang, tapi dungna arkadiola iya. Maka lawas ia redahin ku kebun anggur Siapa dage ibas si 2 kala enda nah ken sura-sura bapana. Rejabab kala anak si muda. Maka nina Yesus manwana. Leben ngapemungut cukai ras diburu sindahinna erlua-lua bengket kini rajaan di bata asang kam. Sebab kerehan Johannes Peridikan neduhkan manbandu dalam kegeluhan si tudu di bata janah lakam te. Tapi pengalot cukai ras diburu si pendahinna erlua-lua te. Jana amina enggope dahdu isi lalap la rekusu ukurndu dengan lalap kamlate man Tuhan. Kata Tuhan, pujiin manbandu oh Kristus. Turang resnina iskelengi Tuhan Yesus Kristus percakapan entah dialog Injil warisi sendah sentuhuna basada damper cidahkan cara Yesus si penter tupung ia ngelakkan perceratan janah radap-adap ras imam-imam Yahudi bagai pertua-tua kala Yahudi singgo ibas kerehan Yesus. Ia kap kala Yesus sangana rusaha pupulung jelma entah masa arah kerina perbahanana si mejegang biar ia entah uga-uga lit gerakan politis maka ia kan uga agama simba bagelar Yesus sebabna isurakan kala enda metah kaikin palasna pendahin ras pengelako Yesus si jegang kene Yesus pemulihi nentang perjeret alu penungkunan si langah sukala jababsa bagem Yesus mahan pemimpin-pemimpin sadar karena perasat erdua-dua ukur ibas dirina jine karena Johannes Peridikan jenari itu dikenama anding-andingan si sederhana karena 2 kalak anak resenina simbagus atau senenda si bapak erbelas oh anakku tahu redahin kam sekalian dah ku kebun anggur perkatakan nenda labo risikan perintah pergil labo paksaan labo ndahken tapi penghadapan alus ras medate cakap sidem keleng ate tuhu-tuhu tergecap isi peminonna jine si tuhuna labo tuntutun simbratel si bapa mindoman anakna redahin ibas peken sebab atena ngadapkan kesempatan gunaman anakna reaksi si teridah tuhu-tuhu soniarap anak sintua alu tangkas terang muekan pemindon bapana tapi kinatana ia langasuk nahkan kata-kata jine anak si muda pinter ngatakan kinilah senangan Athena nimba ia tapi jenari Arkadiola ya dungna isah kena pemindon bapana imbang-imbang Yesus ngecapkan bagi kena dugam palas pandangan kap prinsip sini pakaikan ngadili kalak si deban kini patuhan entah kinilah patuhan religius pengukuri ras pengalog Yesus tuhu-tuhu ia seri ras pemimpin dai Yesus labo munikan pengakapna karena Johannes Peridikan ikatakan maka Johannes rahguna duduh kendalan kebenaran ia kuina bekas penuruhan sirahna ibas dibata jinenari
Amin bagi pemimpin-pemimpin Yahudi langaloken bagi arusna, tapi ia lapang ngakui sa rekiteken biar. Maka ia rukur ras pengalako seri ras anak singatakan uwe, tapi lah bondalanken kai si niarapken. Kala si niakap kena meteruk maka lapantas iselamatkan. Kap kala si ngutip cukai ras diberu perdenggal. Sebaliknya desken anak singuna ibas mulana alun tangkas nimbak pemindo si bapa, tapi dungna seku kesadaran erkadiola jana ngikutkan pemindon bapana. Turang ras senina senikelingi Tuhan alula sesadari banci jadi pengalaman anak sintua pernah jadi bagian ibas praktek geluta tetep wari megati kita terjerat ibas situasi ija kita langgit kebenen kandu kebenen ayo kebenen kesempatan maka alu bege sunahna kita ngueken kai sila terdungi kita. Jadi tersuin kape adik kita ngelakukan ca so erkadiola. Amin.